E-PAO tabiriba khudimak po Uitram Susmitana ayuki pau pizari ahanbida maruoiba headline. Assembly Winter Session Kobiyo habida Leingakna Yaningdabagi Maramdi Manipurgi isu Khananingde Takpani haina Ranjina Fondokrai. Dr. Vinod Joshi Higher Education Department ki Secretary oina promote tawkrai. Chinjak Tamipal Tangumsi Harabadi Isagi Pothok Marangkaina Pothok Minabatai haina Bantina Fondokrai. Pausandona Pijari. Assembly Winter Session Kobiyo habida Leingakna Yaningdabagi Maramdi Manipurgi isu Khananingde Takpani haina Ranjina Fondokrai. CLP gi Deputy Leader MLA Ranjina Haikre Rule Amasung Logi Matung Ina State Assembly gi Winter Session Kobiyo habida Leingak Asena Yaningdribagi Maramdi Manipurgi isu asi Khananingde Takpani. Wapam asi haukiba tang kunmurida Manipur Leingakki Law and Legislative Affairs Minister State Assembly Session Kobaga Mari Lenina Phongdokhiba wapam sing Sengdokpa oina pangthokpa paugi mifam amada mahakna phongdokhibani. Bapuparada laiba MLA K Ranjit ki quarter da Congress ki MLA TH Lokeshwar amasung Okram Surja Kumar yauna pangthokpa paugi mifam aduda MLA K Ranjit na hai. In Kumja Lisingamaga Chamapan Yankhaidagi Chatna Khidraba Constitution gi Article 174 da Yumpham Oiraga Law and Legislative Affairs Minister TH Basanta Kumarna calendar year amada State Assembly Session ani rakphamgadabani haina phongdokhiba du yamna laibak thibani. Matang asida Law Minister na India gi Constitution mayek sengna khangdabagi achoba mami tai. Hairiba Constitution gi Article 174 asi ing kumja lisingamaga chamapan yankhai mathoida amend tawkhraba matung calendar year amada State Assembly Session ahumlak kaugadabani haiba wafam asi yaurakpani. Amaramda Constitution gi Article 208 ki makhada semba Rule of Procedure and Conduct of Business ki Rule number 17A de yauriba wapamdi calendar year amada State Assembly Session asi budget autumn amasung winter session haina ahumlak phamgadabani. Hairiba session ahum asigi sitting yamdrabada yankhai laigedabani haiba wapamsu rule asida yauribani. Masi pumnamak nathairaga Manipur Leingakki Law and Legislative Affairs Minister na Chatnadraba Constitution gi Article 174 da Yumpham Oiraga Assembly Session Anirak Khaktamak Phamgadabani haina Seranaba Wakhal amada lakhiba asi pumnamakki laibak thibani. Rule gi makhada kaufam thokpa Assembly Session kauraga hauzik thokliba Manipurgi irang asigi matangda khanasi habida yaningdaba phongdokliba Law Minister gi wafam asina tapadi Manipurgi isu asi Khananingde haibani. Congress Party na Leingak pairingai matamda Assembly Session anirak phamba yaukhi haina Law Minister na phongdokhibadu achumba wafamni. Congress ki matamda Assembly Session anirak phamki habigi asoiba adu hauzik paliba Leingak asina makha chathakige haina khanbagi mahut achumba maikaida chatnaba honabiu. Law Department nasu asigumba chatna kanglon sing matamgi oiba Leingak ta khanghanba chungani. Parliamentary System of Democracy da chatna riba rule gi matung ina kaufam thokpa Assembly Session kaubiyo habida Law Department na press note thoklaga sengdokpa asi house ki ikai khunaba mangnabagi maram oigani haina MLA K Ranjina makhatana phongdokhi. Dr. Vinod Joshi Higher Education Department ki Secretary oina promote tawkrai. Manipurgi Chief Secretary Dr. Vinod Joshi Education Department ki Secretary oina promote tawkrai. Pharmaceutical Secretary Arunis Chaulana Revenue Secretary oina appoint tawkrai hari. Northeast Today gi report amana hai center gi order amana lebak asigi bureaucrats sing risful taunaba yathang asi pirakhibani. Dr. Vinod Joshi English amaga chamapan maudrani thoi vet ki IAS officer ni mahak Manipurgi Chief Secretary Orambati Higher Education Department ki Secretary oina promote tawrakhibani. Mahak mamangda Department of Higher Education ki Additional Secretary ki thausu puramlabani. Nakal Amaromda Revenue Secretary oina appoint tawrakraba Arunis Chaulana Vihar Kader Lesingamaga Chamapan Maudrani Thoi batch ki IAS officer ni. Mahak Pharmaceutical Secretary Orambati Revenue Secretary oina appoint tawrakhibani. Charge asigi mathakta Mahak Ministry of Culture ki additional charge su pugadori.
Bureaucrat Riswal asigi manung chana Pharmaceutical Secretary oina Amit Agarwal appoint tawkhre. Amaromda Rasna Shahna Department of Personnel and Training gi Secretary oiragani. Senior IAS Officer Sanjay Shettina National Commission for Minority gi Anoba Secretary oiragani amadi Nirza Sekharna National Productivity Council luchingadori. Amaromda Madras ki report amagi matung inna Manipurgi Anoba Chief Secretary oinabagi damak Senior IAS Officer ahum khangatuna thamli. Priority gi matung inna center na khangatuna thamliba Senior Officer ahum adudi Prasant Kumar Singh, Rajesh Agarwal amadi Vivek Kumar Dewagani. Prasant Kumar Housing Ministry of New and Renewable Energy Secretary oina thabak tauri. Rajesh Agarwalna Ministry of Commerce da khwaidigi senior oiba Additional Secretary ni aduga Vivek Kumar Dewagna REC Limited ki CND ni hainasu report asina makhatari. Chinjakta mipal tangumsi harabadi isagi pothok marang kaina puthok minaba mathok tai haina bantina phongdokre. Housing Manipur tholiba irang asina maram oiraga chana thaknaba potchegi mamal ka hena tanglibasigi yenglaga aikhoi khudimakna chinjakta mipal tangumsi harabadi laumi sin misingna kana hotnaduna isagi pothok marang kaina puthok minaba mathok tai haina Manipur Leingakna Social Welfare Department ta Joint Secretary su oiriba Mintek Manipurgi Director Vanti Konthojamna haikhrei. Imphal East ke Arabti awang lekai da leiba AFA gi General Secretary Soibam Maniton gi farm da pangthokiba Arabti Farmers Association gi taruklak shuba mapot kumon thoramda wafam asi phongdoladuna Chief Guest ki warol piraduna Joint Secretary Vanti Konthojamna makhatana hai. Arabti asi Imphal Turel amadi Iril Turel na question duna leiriba lamdam amani. Adubu isingi awawa mayok nabana mafam asigi longmishing maru oina Arabti Farmers Association gi farmersing na thawai yamna wazai. Arabti da isingi awawa mayok nabana longmishing na lau shingu bagi thabakta maning halle haina nungai taba phawri basi maru oina pothokti marang kaina puthok ning bagi khorang mani. Laumi Shingda Masigumba Wakalun ama Pokloliba Asina Arabti gi Laumi Shinmi Amadi Kunja Singnakana Susan Nomjaraga Isana Isagi Poto Marang Kaina Putok Nabagi Tona Bibak Ngamlagani. Laumi Sinmi Amadi Equi Kuding Magna Lobuk Lamhang Shanghaning Bagi Wakalun Lairabadi Matamga Chunaba Sasana Charu Daba Pambi Yauna Miyam da Kanagadaba Manama Sing Upal Wapal Kaya Taminaba Matok Tai Haki. Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimagna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adom su mateng pangbiyu. Cookie Singh Senapati chatanaba lauthokre. Cookie Student Organization KSO Shadar Hills ki Information and Publicity na thokpa cherola mana haribadi haukiba December kulhumdoida kangpokpidagi Christmas amadi New Year yawba lakpa Maugetta Senapati District Student Association na Cookie Mahairosingda Maugetta changmada athingba thamlakliba asigi yenglaga Cookie Mahairosing yawna Cookie gi miyoi amata Senapati da chatanaba amadi makhal amatagi thabak thoramgi chathok chasin tawdanaba cherol asina Cookie Singda advisory Thokre. Masi SDS ina Kwatuga Yanaraga Puraktriba Pauba Janagani Hari. Lawbukta Vitumen Mixing Plant Tobiganu Haina Fondorakli. Moidangpopi Dirisan Youth Club Joypur Kuna YGC Moidangpok Kulen Women's Society Moidangpok Rising Star Union Mamang Lekai NC Rodke Loop Marigi Secretary Singna Kuyek Piduna Tadorok Pachero Lamana Haribadi Ngarang Loop Marigi Thomi Singna Moidangpok Taleriba Lopamda Vitumen Mixing Plan Ama Sagat Lamba Tingna Bada Angakwa Poknari Masidi Manipur Conservation of Paddyland and Wetland Act Lising Anitara Marigi Mayokta Lopamda Industry Factor Tobagi Act Asina Atingba Piba Laina Sagalam Libano Lising ani kunmathoi dasu paugi mifam amada ek asigi makhada karigumba makhal amatagi haksang sokadaba factory industry tawdanaba khanghan kiba lekhrabani hiramasigi matangda mari leinaba loishangsingna yengsinbiyo hari Indo Mamarngam khaida kilometer tara chathok chasin tawba yaragani haina phongdorakli Hana Manipur amadi Myanmar ga tainaba Indo Myanmar ngam khaigi sarukta India Leingakna Ministry of Home na nakal animakta kilometer tara chathok chasin tawba yahalamba free movement regime FMR lauthokraba matungda kilometer tara chathok chasin tawba yaragani haina Ministry of Home na official oiba cherol amana thokrai
ꯆꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯟꯗꯣ-ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯥꯁ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯝꯈꯩ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ-ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ-ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯏꯟꯠ 9 ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ-ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯏꯟꯠ 35 ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯡꯀꯛ 2 ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ 2020ꯗꯒꯤ ꯅꯞꯁꯥꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯝꯍꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯀꯣꯠꯀꯣꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ, ꯄꯨꯔꯨꯡ ꯈꯨꯂꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯏꯖꯣꯜ ꯈꯔꯥꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯅꯞꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯕ ꯆꯦꯡꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯔꯥꯏꯗꯨꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯃꯥꯗꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯎꯃꯤ ꯏꯝꯍꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯅꯥꯇꯝꯐꯥ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯦꯡ ꯃꯔꯨ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯏꯀꯣꯠ ꯐꯥꯏꯖꯣꯜ ꯈꯔꯥꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯥꯎꯁꯍꯣꯜ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ 92 ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯀꯣꯠ ꯀꯣꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ 90 ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯡꯇꯤꯟ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ FPS ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯆꯤꯟꯆꯤꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ, ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2020ꯗꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯃꯔꯨ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯔꯨꯡ ꯈꯨꯂꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯃꯪꯆꯥ ꯇꯥꯎꯊꯪꯅ ꯄꯥꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯞꯁꯥꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 2019ꯗꯒꯤ ꯐꯪꯍꯟꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗꯁꯨ ꯃꯪꯆꯥ ꯇꯥꯎꯊꯪꯅ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯐꯪꯗꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ KFNPD ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 8ꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯦꯡ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯐꯪꯗꯕ ꯊꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯂꯤꯕ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯅꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯣꯗ꯭ꯔꯦꯖ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯐꯤꯠ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯒꯣꯗ꯭ꯔꯦꯖ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣꯚꯦꯠꯀꯤ CEO ꯙ꯭ꯔꯨꯕꯖ꯭ꯌꯣꯇꯤ ꯕꯦꯅꯔꯖꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯂꯤꯕ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤ꯫ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯂꯣꯌꯥꯂꯝ E-PAO ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯁꯦꯁꯟ ꯀꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯕꯤꯅꯤꯠ ꯖꯣꯁꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯟꯇꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯌꯥꯂꯝ E-PAOꯅ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫